Кранран шыв шабырдатма бұштазан е пюртре газ шыржы саралзан мендумала. Көленге пурнышыра тел болаган шақтада үтті пыдармаға міндле зірземала. Ку үйдузене тупсымне ядарлаза қаділене специалисем гынамар коммуналы хужалы темебе диктант шираган земде білеші. Рашире пурнаган зем жак енбе премыш худ хайзен пілівне терслеме бұлдаржыш. Тован жылгебе вырысла география истории предметесімбе, шавынбегех этнография шендерю демебе раши халығы шулзерен диктант чирать. Халі вара черетлі жәнеліх, коммуналлы хужалық идывызімбе жығынны пәлю дәріслеві. Шымылы еврей иду земле? Иду зем еврей земде бұр. Шымылы земде қалазақ вармала, перін қамырын пұрнышыры терлі ситуациинже бұл загорны иду зем. Манжут по унбек мероприятиесіне малады ертелмелі. Візене була ебір хамырын терлелар удыран мілі тұқмалыне, анан забырат бар. Мілі органзіне, мілі организациясыне перін хамырны дүзіне, ярзыбамалыне вренет бар. Чуваш патшалық университетенже хыйне еверлі экзамен бырать. Аслы школ ректоры, шүртербе коммуналы хужалық министрі, депутатсем студентсембе бірле диктант чирашы. Тірісібе галазан шак тіріслеве диктант темеде евір. Нигамында уменже немле хутпа ручкада жүк. Кашние халыне телефон дыдна. Ундорох ядарлы хужу мурлы пурде водырыйдыва хуравлашы. Телефонба шак диктанда жырма манжутпа лайқрақ бол хучинже шырнынжен. Мен жынде зейн кашни студентына хал смартфон бар. Вол шак приложение качать туза диктанда шамана шырма бұлдарайд. Эбе водыр ойдуран пурнеде хурабадам, тезда тусап дерзень, вон биллиге же через полне пыльдем. Бұлзан шүрригі надерез? Шүрригі надерез. Сертификат ерме ширим биллиг үйду жіне терес хорваламала. Диктант тест майы бейіртнеде үйдузене самай жымылладад. Твады хуравран пәрнез уйласы жешюлад. Шавынбада хышпыр студент диктанда сағырды ғыр минутрах вәшлері. Ширеплетні ерге дорықвара кашненех шүрзехеде уйрашы. Хальхинже хызен бәлевне строительство, энергетикаба, электротехника, дада, информатикаба, шутлав техникин факультетжесінде веренеген земдеріслеріш. Шак шенеліх малашне елана гәрі. Чаваш енгіларым вали Алексей Енейкин, Игорь Ульянов.